Puru Sumur kwa kahle mixer umgana lona FM hlekana Afrika Dzonga hlekana mixer umgana lona FM na kuhlanganisa kula ngexela xixiriko eka musumbunukulo ngana timhaka to hambana ku katsa na leswaku va xifundhani nkulu xa Limpopo va le ku tekani goza ra ku languta kumbe ku la ku hlayelela ku vadyondzi va le kusuhi swinene xa twala xa xiswin'wana cindani xa twala xiswin'wana ya va yimele ku hlayela masiku ya ku vuyaka ku tsariwa ka swikambelo swa vana va ka grade 12 va xipano xa swa risima va le ntirho lowu endleka kona se hi ku famba hi minkarhi hi ta va kha hi twa ku va ri timhaka tingani ku ya hi tindhawu kwalava va ri koho ku va va hi nyika xifaniso xa leswi nge le ku endlekeni kambe ke tin'wana timhaka leti hi lavaka ku vulavula hi toho i timhaka ta leswaku xana hikokwalaho ka yini milandzu la tikweni ra hina yi teka nkarhi ku va yi fikelela makumu ta tsundzuka ku nandzu lowu ku nga langutiwa hi mahlongati ku ta helela kwihi exikarhini ka AfriForum na murhangeri wa Economic Freedom Fighters lowa timhaka leti ta ku leyi amdantsani leyi ku vuye ku bulisiwa xibamu ku le ku tekiweni xiboho namuntlha khoto hi la ku ta twa ku khoto yi fikelele xiboho hi ndlela leyi se hi ta va hi kha hi vutisa xivutiso xolexo ku ya mahlweni ka Afrika wa vulavula timhaka ta ku yiviwa ka mali timhaka ta tithenda leswi swi nga khisamisa xibedhlele xa Tembisa swi tikomba swa haya mahlweni na swoho ku na xiviko lexi nga humesiwa namuntlha lexi xi komba ku leswaku timali leti ti nga humesiwa a xibedhlele xiya ta fika kumbe ku tlula kwalomuya ka 2 billion wa tirhandi mi ta tsundzuka ku Babita Deokaran a kombise timhaka ta kwalomuya ka 850 wa mamiliyoni ya tirhandi i timali leti ti tikomba ku nge tola ku wisiwa kambe sweswi swa tikomba ku veri ya leyi fika ku le ka 2 billion hi ndlela yaleyo kasi loko hi kha hi languta yin'wana mhaka leyi yi nga mahungwini swinene eka nkarhi lowu i timhaka ta ku president va sungule xiyenge xa ndzavisiso lexi nga ta lavisisa advocate Andrew Chauke mi ta tsundzuka ku hi lava va sukaka xiyenge lexiya xa vuchuchisi ku le ku langutiweni ku xana va ringanerile ku va nga ya mahlweni na ku tirhake hikokwalaho ka swihehlohehlo leswi nga hetelela swi va koho hi ndlela yoyoleyo se hi ta va ka hi lava ku ta twa ku mhaka ku endlisa ku yini ku fika makumu eka mhaka yoleyo timhaka leti ta ku khuluka ka nkululo a ti-F a ku na loyi a nge le ku teni a lava ku hlamula vamasipala wa Giyani a va tshembisile hi ku ya hi muhumelerisi kambe va ha ri ku vonakeni a hi swi tivi ku swi khumba mani timhaka leti ta mati lama mankululo leti hi le ku laveni na nkulukumba wun'wana a hi rhumele papila la ha ha ri voni papila leri a hi rhumerile tsali na mapapila ya yisa ka swiyenge swo hambanahambana kambe ku na xitarata leswi ni nga swi tiyisisaka ku na xitarata a ti-F xi nga ha tirhi ku kahle hikokwalaho ka ku va xi hundzuke nambu hikokwalaho ka ku khuluka ka nkululo lowu wu nga ri ku na munhu a nge le ku wu landzeleleni kumbe ku wu tekela nhlokweni mhaka yaleyo se a hi swi tivi ku kumbexana vamasipala wa Giyani va ta kuma nkarhi va ta hi fanisela ku hi fike njhani ka xiyimo xa muxaka lowu hi ndlela yeleyo loko ni kha ni yingisela timhaka ta nkosi lowu wu ri koho ka Minga na masipala wa Greater Giyani a va yili ekhansela Thandi Zitha van'wani va lava va nga kombe ku khumbeka swinene hi nkosi luwa va vuye va vulavula mhaka yin'wana leyi lava ku yisa mahlweni ka Afrika wa vulavula ya timhaka ta ku xana hina tanihi va xinuna a hi na wona matimba ke ya ku vulavula loko vuxaka lebyi hi nga ka byi tikela naswona a swi kota ku nyiza loko hi swi vona ku a swi fambisani na leswi a hi lava swona ka vuxaka lebyo ke i mhaka leyi lava ku vulavula yona hi hafu ku pila va ra yan'we hlekani lowu a hi sunguleni laha hi nga se vulavula na n'wendli wa hina wo sungula hikuva Economic Freedom Fighters ve kombiseni ku vilela na voho veri va vulavula hi timhaka ta 4 billion yi leyi nga tirhisiwa ku va yi tisela vaaki mati kambe mati ya lama mele ku fikeni hi nga se bula na vona a hi sunguleni hi korhamisa tinamu ta hina hi tsundzuka vanhu lava nga hundza misaveni enghozini ya xibazani ku hela loko ka vhiki vanhu lava ku vuriwa leswaku va huma kerekeni ongeti ku vuye ku va na swiphiqo swa timhaka ta lexi va famba hi xona ku nga hetelela swi khumba tilori timbirhi na xibazani ivi vanhu va koho va hetelela va hundza misaveni va xitalo ku ya xitatimende lexi nga humesiwa hi Premier swi komba ku kwalomuya ka 12 wa vanhu va hundzile misaveni naswona i vanhu lava vulavulaka ririmi leri se kumbexani laha hi nga koho hinkwawo a hi tekeni hi hundzisa marito yo chavelela ka va mindyangu na ku va hi korhamisa tinamu ta hina hi khongelela va mindyangu ku va va tiya eka nkarhi lowu wo tika se xiyanimoya xiyimi se lexi nga yimeku a hi yeneni ka tatana Austin Mabasa va suka ka Economic Freedom Fighters va hi byela ku kahle ku macha ka vo
kula ku fikelela yini baba senhlekani ai muhashi isikane na ku hlekanisa vayingiseri beri mamacha tani economic freedom fighters agiyani mi machela yini ya i ntiyiso amacha namuntlha ya aka Greater Giyani Municipality hi tlhe ya na le ka Mopani na le ka Road and Transport lexi xi endlaku ku hi macha hina pfhumba leri ri nga kona ra ku lemukisa vaakatiko hi mhaka ya ku kala ka mati la Giyani mi ta tsundzuka muhaxi ku na 4 billion leyi a yi vekiwini aside ya ku ta endla mati ma nghena a Giyani ku fikela loko ku ri na khale ka President Zuma va nga ta va ta endla pfhumba leriwani va kombisa ku ri ta kota ku pfuneta vaakatiko va Giyani ku va kuma mati kusukela hi 2014 ku ta fika sweswi ni vulavulaka muhaxi mati a ma ze za ma huma la a Giyani mara lexi ni nga fika ku ni mi ripotela xona xi nga ntiyiso i ku mali ya 4 billion yi herile a ya ha ri kona mara mati lama a ma fanele ku va wona ma huma faleni a ma le ku humeni so i xivilelo lexi hi nga na xona ku loko swi ya amahlweni hi ku ka ta tlhe ku huma tin'wani timali kumbe ti-budget ti tlhetila ku pfuneta ku kuma mati la Giyani mara swi tikomba kahle ku a ku na lava va nga le ku swi laveni ku mati ma huma because loko mali yi ri kona eve ku tholiwa vanhu lava nga ri ku na vuswikoti va endla ntirho wu nga heli ivi vaakatiko va kumeka va nga ha kume mati i ku komba kahle ku a ku na political will aka vurhangeri lebyi nge ri ku fambiseni bya mfumo wa ANC kambe mi fike njhani kwalano ka ku ni nyikeni hi ku loko swiviko leswi hi va ku ka hi swi kuma ku va ku kombisiwa ku hele ku na phase 1 ku na phase 2 mati kusuka na Ndoni ku ya Giyani ya le kuteni miganga leyi yi faneleke yi ngheniseriwa swiphayiphani yi nghenisiwini ko va lana laya ku ngo loko ndweni ka final touches hi ku va lava va very northern construction va nge le ku ndzeni ka ti-main line se n'wina mi fike njhani ka ku la a mati ya ma kona mo ni kombisa ku fikela kwale ka bulk water loko yi sungula ku ya kombisa ku yi suka na Ndoni yi tisa mati ma raw a Giyani yeah project liya yona hi yoxe i ku loko project hi vulavula ku yi herile yi fanele yi endliwa over ku komba ku hi hetini ntirho lowu a hi ri ku endleni wa ku koka mati kusuka Giyani kusuka na Ndoni mati a Giyani vaakatiko mati ma kona hi laha leswi ni swi vulavulaka a swi za swi endleka ku komba ku impela project yi herile report leyi nga kuma yona loko hi ri ka multi stakeholder ya ku report-a ku ya hi ku project ya mati yi fika kwini va kombisa ku va na problem ya le a plantini le na Ndoni leyi ku fanele ku phampiwa kona mati ma raw water ma fanele ma ta hale Giyani so loko ku ri na problem liya ku va yi fanele yi fikisiwa swi vula ku sweswi Mopani district they must pay a certain amount to DWS ku kota ku koka mati kusuka a na Ndoni mata Giyani leswi a swi nga ri part ya xikopu loko ka ha endliwa this project so sweswinyana the whole 3 months a ku ri hava mati ma kusuka kwihi a na Ndoni mata a Giyani kumbe le a nge le Nhlami a platini then number 2 the very same project yi na xiave xa reticulation laha ku nghenaku masipala wa Greater Giyani laha a fanele ka reticuletiwa ti-village ka 55 so va teki xiyenge xo sungula va nge i phase 1 lexi a xi fanele xi phakela 34 wa ti-village endzhaku ka loko va endlile migingiriko ya phase 1 tikhampani ti thoriwini ku va ti kota ku reticuleta 34 wa ti-village mara report ya ku komba ku va hetile a yi kona ya ku kombisa ku hi hetile ntirho wa phase 1 hi lowu lexi hi xi twaku sweswi i ku heli mali leyi vona va hi lavaka ka DWS ya ku va endla phase 2 ene ku endla phase 2 phase 1 yi nga helangi hi leswi sweswi nga question ya ku loko no mi hlamusela sweswi mahaxi out of 34 letiya ti ri kona ku reportiwa 24 ku hi to ti nga hela ti heli practical complete mara a ti le ku humeni ka mati tiphayiphi leti ni vulavulaka hi tona sweswi ku tirha timhaka leti hi ngo i water shedding hileswaku hi fanele hi siyiserana ene masiyiselele ma hina ma mati loko ku pfuleliwa va layini ya layini ya Khakhala ku ya fika aka Ndindani loko va pfuleliwa 3 days
yi fane 3 days hina va hala ku ya a section A D1 na ti-F hi fane hi va hi nga ri ku kumeni ka mati line liya hi yimela 3 days ya lava va halaya va kota ku phakeriwa mati loko yi pfariwa line ya leyi va se va pfulela hina swi vula ku lava va halaya Mbindani line va sala va ri hava mati hi leswaku ho cincana ku kuma mati lamawani because ku na issue ya ku plant na yona yin'wana leyi nga problem because a ku endliwangi loko ka ha endliwa plan ya ku recirculate mati ku loko se hi nghenisa tiphayiphi lomu switandini laha mati ma nga ta va kha ma kokiwa ma suka kona hi kwini because plant na yona yi fanele yi va yi kukulisiwini ku kota ku catera miganga ya hina ya Giyani loko mi cheka mavasi a hi tlheleni kwalano a ni tshamangi ni vulavula na n'wina hi mhaka ya plant ku twananiwa ku vulavuriwa hi timhaka ta ku plant leya khale yi nga ndliwa hi sirha ku ndliwe yin'wana yintshwa a ku ndliwangi yin'wana yintshwa ma swi tiva hi vulavule hi swona leswi swi nga le ku humeleleni i ku aka mahungu ku ripotiwa ku endliwa plant yin'wana a ku ndliwangi plant leswi swi nga kona na sweswiwani loko mo ni fika ni ku ni famba na n'wina mi ya vona mi ta swi vona ku plant ka ha tirha yeleyo ya ku endliwa hi sirha tsan'wini ene hi swona swin'wana swi nga problem because yi kota ku hlantswa only 17 megaliters hi siku ene 17 megaliters loko mi cheka switandi leswi hi nga na swona sweswiwani a ya ha koti ku swi accommodata because a yi kota ku accommodate hi nkarhi walowa wa ku miganga ya hina a yi nga hundzi 50 a yi kota ku yi reticulate vanhu va kuma mati mara sweswi hi na 96 laha ka ku 17 megaliters hi siku yitsongo ngopfu hambi ho fika hi nghenisa swiphayiphani lomu majaratini mara hi nga kurisangi plant there is a problem ya ku va nge koti ku kuma mati vanhu va ka Xitakati se hikokwalaho ka yini ku tivisiwa ku na plant yintshwa yi nga ngeteriwa hi ku loko ni nga hoxisi ku vulavuriwa hi ku ku na plant leyi kotaka ku hlantswa ku fika ku lomeka va 30 is it 30 megaliters or something swin'wana swo taniya ya i ku report yaleyo yi nyikiwe mhaka ya ku hi leswi swi nga fika swi vulavuriwini hi former minister Senzo Mqunu loko va fika va kombisa ku ku na ku ngeteliwa ka 10 megaliters leyi nga fika hi ku a va hi kombi yona because a va report va ri kwele Nsami hi kombisa na lava mahungu ku a va mi kombi yona leyi vongo yi ngeteriwini se kasi a ku ngeteriwangi plant i timhaka ta ku ko nyikiwa na receipt ya ku vaakatiko va tiva ku fika swi le ku ndliweni mara a ku na leswi swi nga le ku ndliweni mahaxi na sweswi ni vulavulaka na n'wina plant a yi le ku tirheni a ku na plant leyi mi nga ta fika mi yi vona mi ku leyi yi ngeteriwini handle ka leswi swi nga fika swi nyikiwa swa shade work leyi nga fika yi collapsa yi nga costa 57 million yi nga tirhangiku no tirha so i mhaka leyi nga kona hi ku ya i yini sweswo swo collapsa swi hlamuseleni kahle miri yini leswi nga endliwa swo collapsa leswi swi nga fika swi ndliwa laha a ku ri na 10 megaliters leyi a yi ri part ya plan ya ku ngetela plant liya so yi fiki va endla ntirho wo ka wu nga tiyangi leswi swi nga endleka laya i ku plant lexi nga fika xi ngeteriwa xa 10 megaliters a xi tirhangi na 2 months loko mi yi switcha on plant liya hi leswaku a yi dzingini ka the whole body yi vibrate mirhi hinkwawo leswaku loko ko va na switangi la kusuhani swi nga chava no chava hi maendlelo ya yona so yi vhele yi feyila total yi nga ha tirhi complete se ku endleka yini yona sweswi xi lo tshama i xi lexi nga ri ku tirheniku hi xi vulavula ku ri xi leswi a hi faneleke i ti-damage loko a ku va mpahla a hi ta ku i-damage because a xi le ku tirheni mara mali yi humini ya 67 million se hi ku macha ka n'wina mi va mi kha mi lava ku fikelela yini leswi hi lava ku fikelela swona sweswi masi i ku hi lava ku va accounta ku aka 4 billion leyi nga tisiwa ya ku fanele ku huma mati Magiyani why sweswiwani hi kumeka ha ri na problem ya mati mara hi ri na almost 10 years project yi sungurini hi nga ri na mati lava va nga kumeka va participate ka ku va ku dyiwa mali ya mati ya Mopani district na Greater Giyani hi fanele va byarisa vutihlamuleri leswaku mali ya public yi fanele yi vuya back ku yi ta endla leswi a swi fanele swi ndliwini ku hi kota ku kuma mati because sweswi va endla timhaka ta tiboholi swi endla nga ku hi mati lama a ma fane ma ri ku humeni sweswiwani ya ku reticulate so va fanele va byarisiwa vutihlamuleri ku lava va nga participate ku dya mali liya ya mati ya 4 billion va fanele va yi vuyisa back the other thing hi lava ku ya conscientize Mopani district ku loko va plana sweswi na vona na DWS hi lava DWS ya teka vutihlamuleri yi fika ku endla tithendara because tithendara hi to ti fika ku ti hi vangela problem ka ku a yi heti ku endla plant xin'wana xo ka xi nga zi xi teka na lembe mara loko
DWS a yi teka vutihlamuleri byo sweswi yi endla plant hi yoxe ivi yi chanela ti-resources a yi ta kota ku hi endla plant hi heta se maflight leswi nga le ku humeleleni hi va lipele mi kuma each and every month la biyani ku tshama ku ri na xistrike xa ku lipele yi tsandzeka ku hakela livaka mali ya vatirhi mara vatirhi ve le ku tirheni ene swilo leswi swi endla ku project leyi yi tshama yi leta vanhu lavaya loko va nga hangi mahaxi lava vatirhi va tshama makaya va nga yi tirhweni mara hala tlhelo ku na time frame ya project ku va fanele va heta ku lunghisa tiphayiphi leti nga cheriwa hi civil laha hansi la ene leti a ti nga bohiwangi to tala so swilo leswi so DWS yona leswi yi endlaku swona yo chela mali ivi yi tshika lipele na Northern Construction va yisa mali lero vo nyiketana mali mativa na mitwa ni mitwile lexi hi nga ta endla xona ni humelerisi ta swi ta lava ku ta kunguhata nongonoko lowu nga ta katsa n'wina mupani na DWS va ta vulavula ku project ya mati yi ndisa ku yini kumbexani hi kota ku hatlisa hi swi kuma loko mi ri vanharhu hi nkarhi wun'we ya I think yaleyo yi nga kota ku pfuna komba ku lava dyaku mali ngopfu hi wumani kwalano mitwile bota mina khensa so se ni pfuneni ku tisala ku miri Giyani ya Greater Giyani mi ya mupani Greater Giyani yi one yini Greater Giyani yi ku na phati leyi yi nga le ku humeleleni ya ku va xavisi tinhundzu ta masipala a ka auction leyi a yi ri kona laha leswi swi nga approviwangiki hi council leswi swi nga corruption leyi yi nga humelela under Greater Giyani ene mali leyi yi nga endla ku yi kumeka ya auction i yin'wana leyi hi lava ku hi kota ku yi accounteriwa ku endzhaku loko va endli auction ka nhundzu ta masipala va endli mali muni leti ti nga fika ti xavisiwa ti nga approviwangi why ti fanele ti va ti xavisiwile ti nga approviwangi so i mhaka leyi yin'wanyana va ku na vona va byarisiwa vutihlamuleri ku va nga ha toloveli ku tshama va teka mali ya state va endla nga ya vona the other issue hi leya ya ti-market stall tasuka mahaxi 2 weeks back meyara wa Giyani va ta nyika instruction ya ku lava ti-market stall lava nga laha handle ke le college ya Ambala va phutheriwa miako ya vona laya yi hodloriwini loko mi yo cheka ka swa mahungu a va ri kona na TLB va kha va hodlola miako liya so vanhu lavaya va fila ku a va fanele va nyikiwe instruction ku fana na munhu un'wana na un'wana ku hi la ku tirhela leyiwani hi mi nyika nkarhi wo karhi mi suka ivi ndhani hi ta kota ku tirha hi ya mahlweni so the other thing i ku a va tlheli va garantiya ku loko va heta ku endla ti-market stall leti va ti endlaka va ti nyika vona lava tirhaka laha va kombisa ku no ku na vanhu lava va lava ku va ngisa va tirhela laya so leswi swi nga problem ka lava khale a va na laya kambe a ni ngo a milawu yi ri yini yi milawu ti-bylaws ta masipala ti ri yini hi ndhawu leyi wa va tirhaka yona kumbexana a ku nga lungelangi ku va tirhaka yona va nga na payment yo suka ka masipala lexi xi nga humelela hi lexi masipala wa hina a nga na ti-bylaws ta ku vulavula hi ku gavhena tindhawu mara process ya ku va vanhu lava va ri laha handle va yi va endla application a TVET yi va tsalela papila va ya ka masipala u va nikini ti-issues ti-permission ta ku occupy space lesiya ni vulavula hi vanhu lava nga na ti-certificate leti ti komba ku hi vona va tradeaku laha handle so mara instead ya ku va as vanhu lava va nga va nyika mpfumelelo va tlhela va fika va va haraza kunene instead ya ku ta va haraza lava endlaku swiphaza hala ndzeni ka doroba va nga ri ku na maphepha nemetweni enko ya hileswaku yin'wani yi khoma yin'wani yi khoma yin'wani hi ndlela liya se timhaka leti mi yingisela kha ta na tona n'wana kha ni vutisa ku timhaka leti ta mati ya le ka makhasa na le ka mashops ti fika letiya hi nge ti tshiki hi nge ti tshiki naswona a swi sala ndzhaku sweswo ku fika sweswi loko ni nga hoxisi hungu leri hi nga ri twa namuntlha i ku va ta kona minduku ku ta angula ka ku hikokwalaho ka yini vanhu va ka makhasa va nga si tshama va vona mati ku sukusela xidemokirasi xi sungurile hikokwalaho ka yini vanhu va ka mashods va hete 5 wa malembe hinkwawo va ri hava mati se veti va ta swi hlamusela kumbe ku swi hlamula hi ndlela yaleyo ku hela ka vhiki a ni ri ndhawini yin'wana laha ni ri koho mfundhisi van'wana va ku heyi loko ni kha ni yingisela Afrika va vulavula minkarhi ya ku tala ta twa vanhu va kha va lowu nongonoko wu tikomba wu ndleriwe sweswo hi yo mhaka mi ta hi twa hi ku hi ritu eka lava ri pfumalaka hi ku a ni nge loko vanhu va kha va kuma mati mapatu ya kha ya khuleriwa vanhu va ri na tiyindlu va ta nghena va vulavula yini va vulavula ku hina swakudya hina yinini a swi koteki lava nghenaku laha
hi vona lava nga le ku tikeriweni va nga le ku hluphekeni hi ku hina hi teke xiboho xa ku hi va rito eka lava va ri pfumalaka nongona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM ri kwala ka rito eka lava ri pfumalaka ndzawulo ya mati na nkululo yi thole mukontraktara loyi a nga holeli ku vatirhi se swi nga le ku heteni tin'hweti ta mune vanhu valavo technically va tirha ka ndzawulo ya mati na nkululo DWS kambe a va le ku se va na tin'hweti ta mune va nga se hola na ku kuma hungu ra kona swisiku a va se hola se hi nga vuli hi ku loko hi vula ku complain wa ngopfu 4 mune wa tin'hweti ene masecurity a hi vanhu vo hola timali to tala se wa n'wi hleketa munhu a kha nga holangi mali yo tala ku ku hela tin'hweti ta mune a nga se hola na yo hi nge yi tshiki hi ta sala ndzhaku va za va hola vana va vanhu hi ndlela leyo i nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM akoma ndlela a hi vulavuleni timhaka leti ta ku na xiviko lexi xi kombaka ku kumbexana ka commission liya ku nga hetelela ku va na ku vitaniwa ka president ni vulavula hi leya Madlanga commission se la ta twa na wena ku angula ku yini ka mhaka yaleyo ku president vana leswi va nga swi hlamulaka hi ku vona ka n'wina ke ka mhaka yaliya kasi xa vumbirhi ku ta va ku ri timhaka letiya ta ku tinghozi leti le magondweni swa koteka ku hi nga ti papalatake kumbe ku ti herisa kumbe ku ti hunguta kasi xo hetisela i timhaka ta ku se swi siya ku milandzu eAfrika-Dzonga loko yi tengiwa ya hlwela ku nga va ku hlwela hi mhaka ku xota kumbe ku kayivela machuchisi kumbe yi hlwela hi mhaka ku na swin'wana swivangelo ke a hi buleni sweswo endzhaku ka tinhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara yan'we enhlekani mahungu lawa ya hisaka na vuxokoxoko hi vuenti u swi kuma ntsena eka Afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM akomba ndlela tsundzuka mingisero mina ntiri ku na lava va nga le ka pfhumba reriwaku ri twaku ri simekiweke hi MEC Mabunguluruli ra Makhanya lava va nge ku voneni ku hi hlayela ku vona ku hi lemukisa vadyondzi va hina lava nga ka grade 12 ku va va ta kota ku va va lunghekile loko swi ta ka timhaka ta ku va ku ya tsariwa swikambelo hi ndlela leswi sungula n'hweti leyi taka swikambelo swoleswo i swin'wana swa leswi kumbexani tanihi va hi rixaka hi nga ta kambe lexi ni lavaka ku kumbexani na xo xi fanele xi langutiwa i ku lava va nga le ku lava se va nga pfala sweswi xi nga si pfala ke madyondziselo ya masiku lama ma ndlisa ku yini va ka yini ti-pay set ta n'wina ti ri yini ti ri loko mi heta swi herile xikolo xa pfala hi ku a ni xikolo ximfumo xi pfala hi Ravuntlhanu kambe ku na vana vo tala va nga ha ri ku yeni swikolweni sweswi ni vulavulaka van'wana va vhake ka yini va vhake ka yini se a ni swi tivi ku swi nga va swi vula yini leswi hi tlhelo ra timhaka ta madyondzelo na tidyondzo leti ti va ku ti kha ti dyondziwa kambe sweswo i mhaka leyi kumbexani lava nga kweli ka swikhukhuni va nga hetelela va vutisa eka MEC Mabunguluruli ra Makhanya hi ndlela yaleyo se a hi mitweneni va ka hina hi teri timhaka teto leti hi vulavulaka hi toho ku na ku lulamela loku ku nga koho ku lulamela ngopfungopfu ka timhaka ta ku ya tsala swikambelo swa ka grade 12 ku na timhaka ta ku hlwela ka milandzu loko yi ri a tikhoto ta Afrika-Dzonga xivutiso ku ta va ku ri ku hikokwalaho ka yini ku va na ku hlwela kokoloko kasi xa vunharhu i timhaka ta ku president kene mi vona onge va nga laveka ku va nga ze va ta kumeka va ri ka ntshamo lowu hi vulavulaka hi wona eka timhaka ta commission liya Madlangake i tin'wana ta timhaka leti kumbexani hi nga hetaka hi ti langutini kambe ke yin'wana mhaka hi liya yi ku endzhaku ka nghozi leyi nga humelela tolo yi koxa vutomi bya vaaki va ku tlula 12 ku na leswi hi nga swi endlaka hina tanihi rixaka tanihi vachayeri tanihi vakhandziyi ku herisa tinghozi ta le mapatwini ke kumbe ku hava a hi mitweneni nomboro yi leya ya ntolovelo ya 0860 002543 kumbe mi bela riqingho ka 0860 002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 065 744 ivi ku 96 3911 065 744 3911 hi ndlela yoleyo se swin'wana swa leswi kumbexani hi nga ta swi languta ku ya amahlweni ntirhi nkarhi wun'wana na wun'wana
hi nga ya le a Bakersford hi ya twa ku va ri swi famba njhani loko swi ta ka timhaka ta matshamele kumbe MEC loko va kha va vulavula kumbe Premier va lava nga ta va kha va vulavula na yena hi ta twa hi vona hi ndlela yeleyo kambe hi ku tumikisa 0860002543 a hi amukeleni mingiseri hi loyi ana konta ani presang kona ani konta teka mingiseri ya hina a ri wo sungula nhlekani lowu hi lava ku ta twa ku mi angula mu yini ka yin'we ya tinhlokomhaka leti hi nga vulavula hi tona ku ya emahlweni hi ndlela yeleyo 0860002543 nakona ku eAfrika wa vulavula loko na ha rindzele wena un'wana ni rhumela hungu la i ri hina ka xikolo xa SDW Nxumalo secondary eka nghomu hi na xivilelo xa ku pfumaleka ka swihambukelo swa vana na tikamara to dyondzelela ka tona va department va tshembisile kambe a ku se endleka nchumu se na nkarhi wa swikambelo wu fikini sweswi hi lo kuma ntsena madesika na vadyondzisi lava a va kayivela a tatisa ku tatana Maringa va fonele hofisi ya xikolo va tshembisa ku va ta vona xiyimo lexi kambe na sweswi a va seta se ve ri tatana Maringa mi tshembisile ku mi ta ya hi ti 1 ta September 2026 na namuntlha mi se ya ku ya vona ku vana lava va le ku hanyeni njhani ka swiyimo leswiya swo pfumala timhaka ta ku pfumala timhaka leti hi vulavulaka hi tona ta swihambukelo kambe ke a hi rini ka n'wanyango hi ya twa ku va ri se va na MEC kumbe va na Premier hi ta twa hi yena hi ya swi tivaka Kensi Dirito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula a hi amukeleni a na ha swi tivi la a ni twa i nga ri ku nghena vakhensani ni va huwelerile a va nghenangi yima ni ringeta futhi Kensi Khalanga yes hi pfukile ngovo a Kensi ina dokodela laniwa Premier Xifundzankulu xa Limpopo lava va ha ku hetaka ku nyika mbulavulo wa vona na vantanga 10 kumbe grade 12 ya hina kumbe vadyondzi lava nga laniwa eka siku ra namuntlha ka Solidarity Walk hi mhaka ku ntirho lowu wa laniwa Premier se wu fike makumu hi sungule hi gimeta mi nga ku fambe njhani a ntirho wu fambe kahle swinene ndza khensa vana va mina va motivated na swi vona ku va ta kota ku fikelela ku ri va va ka top 5 la Afrika-Dzonga va tsala history ina mi vulavurini hi vone vana va tsaka loko mi karhi mi vulavula mi nga byela vayingiseri va hina ku mi va xivile mi ku yini vana a vana a ni va byela ku va titshemba va tiva ku vona leswi va nga endla ku prepare xikambelo xa vona va endle swilo hinkwaswo leswi swi lavekaku va fanele ku tiva ku examination leti hi ti approach hi ti integrity leswaku un'wana ta kopisa hi ta endla yini a swi tirhi hi lava ku kuma top 5 ya hina ya clean hi vona ti-exam ta hina ta kahle xa ku hetelela mi teka vona va fanele ku va ti take care ngopfungopfu rihanyo ra vona ra miehleketo va fanele ku tiva ri sweswiwani stress xi ta va xi ri henhla swinene va nga pfumeli swilo swo talatala swi va hi ndlela swin'wana leswi a ndzi lava ku kombisa i ku hina hi ri ndzawulo ya dyondzo kumbe mfumo hi ku angarheta hi endle hinkwaswo leswi hi swi tivaka from loko lomba ri sungula matsundzuka ku Premier na ti-MEC na tikhanselara na timera hinkwavo ka hina a hi ya eswikolweni a hi nga yi ku vhakaxa ntsena a hi lava ku languta ku na ti-learner teacher material ti fikile na ti-book ti-textbook ti-stationary ti kona na ti-toilet leswi ku va na problem swo tala mathicara ya kona ngopfu hi langute ti-STEM subject va kona na hi vonile term 1 loko va performa as part of preparation vana va hina va performile kahle va kume 90% hi term 1 hi tshemba leswaku na ti-term na leyi hi yemele ti-results ta trial na tona hi tshemba leswaku ti ta vuya ti ri kahle so lexi xi nga sala swinene hina na mathicara na hi endle swilo hinkwaswo i n'wina vaakatiko na vatswari vaakatiko loko namuntlha hi launcha countdown hi lava ku mi tsundzuka ku tsundzuxa ku loko ro sungula vana va sungula va tsala xikambelo hambi siku leri ra ti-computer subject kumbe ra English i ti 23 if ni nga ri mistake loko ri fika that's why ku count down to 20
hi lava ku tiva ku loko ti-19 ti fika a lavi ku twa ti-gramophone ti hi rasela greme yi biwa va xinyori swi starts until through nampundzu sweswo hi nge swi la na vona tata na xinyori va nge tsakeli va swi tiva ku ni ta va ni ri vona maphungulo hi December se leswiwani swakudya va ta swi endla hi December sweswiwani a hi yini nyana xa vumbirhi hi kombela ku lava vafundhisi lava munhu yi tshame lembe hinkwavo a nga bi crusade sweswiwani loko vana va sungula endla ti-online prayer i ku tisani tibuku hi ta tikhongelela a swi kona sweswo vana va mina mi nga pfumeli sweswo na mi ta kuma ku munhu wa kona loyi wo endla swo tani na great yena a nga na yona i ta kota ku khongelela mina yena yi n'wi tsandini hina hi vanhu va ku khongelela tolo a ni va khongelela vana va xikolo a ni ri le akerekeni ni vonile ni va khongerile so ha mi khongelela n'wina a mi nidi ku ri mi ya ti-crusadini ku ri xikwembu xi khongela hi ri kaya na wena yi ri kaya famba ya khongela xa vunharhu ta kuma ku a kaya a ni ri khalanga vo decide ku hayi mina ni ta cata hi ti-30 ta October n'wana yi pfuka hi mundzuku a tsala xikambelo xa science ma swi vona sweswo i tshama na vona i ndzisani ya vona kumbe i n'wana laha kaya khalanga mi nga endli micato ya n'wina sweswo between now from ti-19 up until loko va heta subject yo hetelela hi November a ni lavi ku vona vanhu va cata a ni lwi na micata mara loko mi cata biwa ho a mi kuma ku a ndyangwini ku na munhu ma vona hi September hi cata kahle hi ba xitepe na mina ni attende mucato wun'wana hi Saturday because I support na December vanhu va cata ku December prime ta mi support mara sweswiwani a ni ta lwa na n'wina i kuma ku n'wana a nga koti ku hlaya vanhu va busy a mucatoni ku fusana ku nwa byala ku na ti-grand n'wana ta hlaya njhani mundzuku wa tsala xikambelo ti-event leti ti hi ku ta ku fana na micato na yini swa kota ku postponiwa ko va nkosi ntsena loyi hi ku hi ngo postpone and na ka nkosini a ku rhasiwa vanhu vo yimbelela kahle va relax mara leswiwani swa n'wina swa tikatara a swi yimi nyana vana va mina va tsala xikambelo loko va heta xikambelo hi ta mi sapota hi ta mi seketela njhani no more festival until xikambelo va nda visita i mi ya n'wina i n'wina mi fanele ku ri mi vulavula na vaakatiko mi va byela ku a hi tshiki leswi swa ku hi ri vanhu va vantima mi kuma ku hi endla swilo leswi swi nga yisi emahlweni hi province leyi ya kula province leyi vanhu va yi navela sweswiwani ku vona vanhu va tsalatsala swilo ku va yi jelasa so hi lava ku va continue na ku yi jelasa Premier hi khensa swinene nkarhi wa n'wina mi hlayiseka mi famba kahle i premier wa hina xifundzankulu xa Limpopo Premier Dr. Phophi Ramathuba va karhi va vulavula na hina hi ku hi vona va nga rhangela countdown solidarity walk ya ku seketela vana hinkwavo va tsalaka exam kumbe lava va nga hi va vitaka class of 2025 khalanga hi khensa swinene khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbuluku ku ya fika ravuntlhanu Eso so mixer un canal on FM Batul Premier. Hey, Premier. Mere swam chat so tsikeri Premier swam chat. Hey, un'wana khandzela na sweswi ako Premier a swi koteki venge vulavuli ka munghana lonene va nga ku katsi siyo yini ni ku hoyiko a swi lo yini mhaka ku minkarhi ya ku tala loko ka hi endla minongonoko hi vulavula na vona Premier va wu tiva nongonoko wa Afrika wa vulavula na sweswi va swi tiva ku va vulavule hi nkarhi wa Afrika wa vulavula va wu tiva nongonoko se mi nga hlamala loko mi twa minkarhi hinkwayo loko ka va ri na tolo kerekeni va ka ku mani tikerekeni mhaka a ni ri ka yin'wana kereke Premier a ni ri ka yin'wana kereke kambe mi swi ri tani mingisero munghana FM nongonoko ya Afrika wa vulavula hey se vekeni kambe a hi ringeteni ka timinete leta 10 ti nga sala hi twa ku n'wangulo wa n'wina wu ri yini ka timhaka leti hi lava ku vulavula hi toho hi ndlela yaleyo hi ta bula hi sweswo ni ta ri teka riqingho rero ka 0860002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 0657443911 ni ta bula na n'wina kahle endzhaku ka loko hi ta va hi hundze hi laha loko vuya mahungu ya misava ya awara ya n'we hi ta va ka hi bula na advocate hi twa ku leswi hlwerisaka ku tengiwa ka milandzu ya Afrika-Dzonga ku nga va ku ri yini se a hi lava ku twanela ka wena yin'wana mhaka hi leya ya ku ka ntshamo lowu nga le kweni mahlweni wa Madlanga Commission ku na ku vulavula ka ku kumbexani president na vo a va fanele va tshunela laya va vulavula eka mitshamo wa luwa se van'wana va nge a swi laveki a swi bohi
se hi lava ku twa ku i ri yini ka mhaka yeleyo ku na ku tekweni ka xiboho mayelana na vumundzuku bya murhangeri wa economic freedom fighters loko swi ta ka timhaka ta xibamu lexi ya ve nge ri xi duvuriwile van'wani va nge a hi xibamu a ku ri thoyi kambe sweswo hinkwaswo mingisera Munghana Lonene FM hi lava ku ta twa ku hi khomiti hi timhaka loko hi kha hi languta hi tihlo rorolero a hi amukeleni loyi a ri wo sungula nhlekani loyi mi amukeleni ka Munghana Lonene minjhani Khalanga buti wa mina hi pfukile hi nga vona kona mina na ku hlamula ka liya ya president a no twisisa ku president hi yena a nga kombela commission hi swona Khalanga hi swona u ta endliwa report yi vuya ka president se loko hi tlhe hi vitana na yena a ta tengisiwa la a ni tivi kumbexana mina ka ni nga swi twisisi kahle a hi swona a ni hi yena a nga kombisa ku yena leswi a nga swi tivi se u rhuma vanhu va se hi n'wi tlhela hi n'wi vitana njhani ku yena futhi a ya hlamula sweswo a ni tivi Khalanga a ni ngo lava va ringanyetaka sweswo va kombisa timhaka ta leswaku president va tshahiwe ngopfu ka timbhoni leti a ti kha ti nyika vumbhoni ku susela loko commission yi sunguriwile se va nge ri hikuva va tshahiwile a va nyikiwi nkarhi wo tihlamulela Khalanga misa lo malema ina mpilo la nga vulavula swilo leswiya i mpilo walowo president loko se va thema vitano va vayani se report yi yisa ku yini ka vona a ni tivi kumbexana xin'wana Khalanga sorry ku hetisela ni kombela ku khensa hi ti voni tirobota ka malamulelo mi yona vulavula hi tona ta layita ta ka ta endliwa hi yana ni mahlweni mi khomisa sweswo ku ya mahlweni ku humanyana ndzileni Khalanga sorry Nimetri papa 0860002543 tandisa rito ka 08600657443911 kumbe u bela tunga 0860002543 aya amkeleni n'wana mingiserelo nhlekani program njhani bote poto mina hi pfukela khensa swinene ku mi bela riqingho mi ri rin'we bote mina ta vulavula hi mhaka leya ya commission kuna mina bote le commission yi hambana na tin'wana ti-commission yi na ntlhontlho swinene kuna ka mina president swa laveka ku ri va hlamula because kuna lava nga ri nga mixiniwa vito ra vona ku va minister swi kumeka ku va ri va ze va vulavula na president ku ri va fanele va herisa i commission leyi a yi lavisisa ti-political killing so swi vula ku ri PKTT va fanele va hlamula president kambe laveka swona ku va hlamula kambe mi ri yini lava va nge ri va hlamula yini ku ve hi vo va nga tana timhaka ta ku tumbuluxiwa ka yona commission leyi hi swa kahle ku ri hi ku va nga va ya hlamula ku hi vona va nga yi tumbuluxi hi swa kahle ku loko vo ka va nga va ya hlamula ku vito ra vona le ku mixiniweni hi nge tirhi loko hetiseke a va ya hlamula ku loko vito ra vona a ri nga fakiwa ri nga humesiwangi ku na lava nghenela kona va nga ta hlamula mara hi ku ku na lava va kombisiwa ku ri va kona va khumbeka vito ra vona ra humelela un'wana na un'wana vito ra yena ri humelela ku fanele a ya mahlweni aka commission a ya tihlamulela hi leswi tiso ta kuma hinkwavo humelela vanhu Nimetri khetsi li tlhelo ra ributo wa mina khensa inkomo 0860002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 0657443911 i ntlhanu tshipelete ntsena a yi se ba awara ya 13 awara ya 13 i mahungu ya misava kwala ka Munghana Lonene FM un'wana mingiseri loyi nhlekani ni ma amukeleli ka Munghana Lonene FM nhlekani njhani Khalanga hi pfukile hi ngo vona papa ipokile Khalanga ikala vito ala akhonu Khalanga mina Khalanga ni kombela ku hlamula ka ya tingoti ta le magondzweni me Khalanga ni ri la open right kuma ku ri na lavaya va matrafiki va vulaka ku i traffic inspectorate u kuma ku va yimele ku cheka timovha ta overload
vanhu lavaya va yima la hi tibaki na ti-taxi at overload va chicha vanhu va famba hi milenge va hundza la mahlweni ka vona va fika va khandziya le mahlweni va karhi va va bukhile se mina Khalanga ni ri tinghozi ta le magondzweni loko matrafiki ma nga tirhi ku hlayiseka ta ha to nyanya inkomu Khalanga se marito man'wana n'wina leswi hinkwaswo mi swi soka mi swi kombetela vanhu van'we maphorisa ya swe le magondweni mavonelo ya mina Khalanga nemetweni bot nemetweni kesele swinene swa a ni tivi ku swo va ka mina ke ni twa va kha va hlwela ku vuya kumbexani vuhlanganisi bya mina na vona a ni tivi kambe ke kesele tlhelo rero mi nga ta na rona i muna timineta se ba awura ya 12 na ku Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ku haxela wona tweet kusuka studio 1 hi le Masingita Mall again hlekani lo a hi amukeleni n'wana mingiseri lo hlekani mi amukeleni ka Munghana Lonene FM a ka ha ri na munhu laha 0860002543 nakona ku Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi le ku buleni hi timhaka leti ti khumbaka we tanihi muyingiseri hi yo mhaka hi ku hi rito eka lava ri pfumalaka a hi amukeleni n'wana muyingiseri lo hleka a ka ha ri na munhu laha kambe mhaka hi yaleyo muyingiseri wa mina leyi ku vulavuriwaka ngopfu hi yona ya leswaku ku na mintlhontlho ku na muyingiseri loyi hleka Yaku president. Imam Kiril kam ganal. Hello. Yanan matlwe botame. Yeah. Nilaku khuluma ile Khalanga. Yaku president anga hlamula makaliya. Ani president yanga ramba maketelele kota ku vulavula. Wa swivona. Se kuva kuvo ava khuluku mhaka yiye loko vula swi kata president ava n'wi vita a ta kota ku khuluma leyi mara a swi nga fela va yena swiyiswa leraku hi ku ya hi n'wina nkarhi loko wu ya wu famba a va vitana president va ta vulavula va ta hlamula wa swi vona ku sweswi ye a nga rhamba amakete leyi kota ku vulavula timhaka leti ti nga koho ka ta tiko we vone mhaka mele nemetweni okay sure keseli papa kensa swinene veri a va tiva ta vulavula hi ndlela leyi ku na un'wana a nga ni tsalela email ni ta yi hlaya loko hi ya mavhengeleni ka a mahungwini ya misava kambe a hi tweni un'wana mingiseri loyi hleka minjhani Butpet hi pfukeli minjhani papa hi pfukeli Butpet maswala Butpet Butpet mina hi ku vona ka mina president va fane va ya hi ku loko na yingisele i general last week va hlamuserile ku minister wa maphorisa loko va ya ka vona va va byela ku ne va fane va herisa xiyenge lexa xa PKTT a swi nga va khomangi kahle va vone ku ri ne va ya ka president vona i general va va hlamusela ku president mina ni hlangana na mhaka ya so minister va ni byela ku ni herisa xiyenge lexiwa se ende mina ni twa yi nga ni khomi kahle mhaka leyi ivi president vona va ku ne va tembisa i general ku ne yi tshiki mavokweni ya mina ni ta vona ku ni vulavula njhani na minister and then ta tlhela ni vuya ka wena ende president a va ha vuyangi va hlamusela general ku ri ne decision leyi vona va nga yi teka na minister hi yini general vo vona xiyenge lexiya se xi herisiwile se president va fane va ya kahle loko a hi hanya ka tiko ra kahle president va hina a vo fane na vona va suspendiwa mina hi ku vona ka mina a fane va suka ka xitulu lexi a xa president true hi mhaka yini swi tikomba hi nga ri na vona va swi tiva swilo leswiwani president i tsotsi kahle tsotsi va fambisana na yena inkulu mina hi ku vona ka mina loko ni kha ni landzelela na kusani leyiwani kambe mi la ta vula ku loko munhu o va kha fambisana na un'wani mi nga n'wi thya vito rero mi nga ri tirhisa na n'wi nga mi thya vito rero ivi mi ri mukela ri tlheriseni mi nge vuli munhu mi ku tsotsi munhu swi fana loko munhu i xigevenga munhu i va xigevenga ntsena loko a pfuleliwe nandzu a voniwe nandzu loko a nga si voniwa nandzu a nge vi xigevenga
mara vona a va hi nyiki confidence kahle na sweswi mina a va mi nyiki n'wina na mani mo vula n'wina mi ri n'wexe kambe hambi swi ri tani a yeni ni ya twa mahungu ya misava ni khensile tlhelo rero mi nga ta na rona mingiselo wa mina kambe leswiya swa ku tsotsi hayi a swi humi ka xiyanimoya lexi kambe hi kumeni mahungu ya misava ya awara ya n'we nhlekani munghana lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandle ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya munghana lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi munghana lonene FM makombandlela eka Malamulele eka mina ku ya fika eka Mativiyani tshama na hina eka 91.3 FM munghana lonene FM makombandlela banana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula munghana lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandle ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya munghana lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi munghana lonene FM makombandlela ehlekani khalanga mina la ku nghena ka leya president ku va ya hlamula ka commission leswi to fana na ku commission leyo endleliwa mahala hi ku loko Mozambique na president loyi ku tlhela ku va yena fanele a teka xiviko anta ka swona swi hata ya kwihi ku na yo kona swo ve swi va swi fini ene a ku na munhu a nga ta byarisiwa vutihlamuleri loko swa boha loko munhu o byarisiwa na president swi vula ku ri na yena ta kumeka a na nandzu so ta huma xitulwini se hiko ku faka yona loko za ya president se swi fini swi tshiketa a fa nga yisiwi hi vona ku ta endla yini amen khalanga ni muhumelerisi eka leya tinghozi emagondzweni khalanga swa tikanyana man vanhu vachayeri va fanele va byale vutihlamuleri kahle ngopfungopfu vachayeri va swibazana khala hi tiva swibazana swi fambisa hi vabava lava nga ni mimiti va nga responsible sweswo swibazana swi fambisa hi swifanyana swo vona nge swo drive hi ti-sport cars machayelelo ya vola tindleleni wa swi vona ku hayi machayelelo ya kahle ene va rhwale vutomi bya vanhu ma anta ku a va ringeti ku tikhoma kahle ni vachayeri van'wani va timovha tin'wani ta ku hambanahambana hi va ni ku veketelelana endleleni hi kote ku tiyiselana hi ku swin'wana leswi endlaka tinghozi i ku jaha a ku na ku veketelelana ne hi hetelela se hi vange tinghozi letikulu president a fambe a ya hlamula eka commission na kokwani Zuma na yile ya hlamula eka commission leyi a yi simeke ya Zondo commission so president loko kha swa ku wa phataphatiwa a tsindzela ta hlamula khalanga inkomo but hi mavonelo ma mina a swi bihangi helo ku va president a ya ti hlamulela swo va kahle hi ku vito ra yena ri mexiniwini mara hambiloko a ri nga mexiniwangi president hi yena a nga simeka commission liya a fange a ya vula ku fikela sweswi u twile yini decision ya yena kusuka laya ku ya mahlweni i yini so ku na leswi nga hoxeka hikuva president a ya ti vulavulela a fambi u chava yini a ku na nchumu xo chavisa vadlayi munhu hi yena a nga swi sungula swa commission a ta kombisa ku a ku na loyi a nge le henhla ka nawu mara loko yena a nga yi lavi nge le hansi ka yena na vona vo fana vo Mackenzie va ta endla sweswiya va ta ala van'wani ku ya ti vulavulela inhlikani rixini a Botpet xikan'we na muhumelerisi kokwani Cindani hayi le ka commission ya madlanga tanihiloko na vuvitiro ri mexiniwini kumbe ri paluxiwini ku na vona ku na swin'wana va swi tivaka va fanekele vo ya Botpet kulukumba wa munhu na vona va ti hlamulela hikuva commission liya ya n'wana na un'wana la nga la a tikweni swi nga khathaleki u le ka xivandla xini loko u za u kumeka u la ku tshunela ku sala commission liya i khumbeka ku vulavuriwa hi wena a wu faneke u ya president a va ti hlamulela leswi va tivaka swona hi ku hava xilo lexi nga ta endliwa a tikweni ra vona va nga xi tivi vanhu lava va thoriwe hi vona
na ku hela ka swona va fanele va swi tiva ni na xoko va swi tiva ku swi nga heli ku mali leyi va hakeriwaka yona vanhu lavaya yi huma kona kwale ka president aka nkwama wa mfumo inkomu hi swona Khensa Bot Phethe mi va na siku ra kahle. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Ntiyiso mixero mgaralo na FM ayisukeli mhaka hi va eka ku tisela vativi va ku tisela yona hi ndlela leyo. A hi languti nkarhi 13 minutes ntsena ku pila awara ya 13 khesiri swinene n'wina mi nga kota ku rhumela ti-voice notes ta n'we a khensa swinene mavonelo ya n'wina ya tshama yi ri mavonelo ya n'we kambe ku nga ri mavonelo ya xitichi kumbe vatirhi va xoho xitichi lexi hambi ku ri nhlangano wa vahaxi wa Afrika-Dzonga hi ndlela yeleyo. Milandzu yo tala ya Afrika-Dzonga yi teka nkarhi langutani lowu hi nga na wona la namuntlha laha ku nga le ku tekiweni xiboho mayelana na timhaka ta ku va tatana Julius Malema ku hehliwa leswaku tatana Julius Malema na nkulukumba Snyman va polise xibamu endhawini yo ka yi nga ri yona a ni kha ni languta lani na ku vona ku judgment yi herile na so loko yi herile yi ri yini kambe ke a swi le ku humeni i nandzu lowu nga mangariwa hi va Afri Forum se va ri loko va ha ri ku endleni ka hi ndlela yeleyo swi hetelele swi endla leswaku hi tivutisa ku xana hikokwalaho ka yini ku tengiwa ka milandzu swi teka nkarhi wo leha hi ndlela yoyoleyo hi yo mhaka namuntlha hi ni rhambele mutivi wa nawu advocate Ntsako Terence Baloyi kusuka ka Baloyi Ntsako attorneys lava va nga Pitori va lava ku hi byela ku kahle milandzu yi hlwerisa hi yini Afrika-Dzonga hi ku angarhela na ku kumbexani loko ku ri na leyi va nga hi nyikaka xikombiso hi yo yi nga va swin'wana swa leswi hlwerisaka milandzu ku ve yini hi ndlela yoyoleyo a hi va amukeleni hi bula na vona advocate nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM nhlekani Bot Phethe so tinela ku vayingiseri no a khensa swinene advocate ku va mi tinyike nkarhi wa ku bula na hina a swi tiva ku na mintirho yo tala leyi nge le ku mi kavanyeteni hi yo mhaka mi kala masiku lama kambe namuntlha loko mi kote ku tinyika nkarhi wa ku bula na hina a khensa swinene a hi sunguleni kwalano ka ku tengiwa ka milandzu Afrika-Dzonga swi tikomba swi hlwela xana xivangelo ku nga va ku ri yini xivangelo Bot Phethe swi tele swivangelo na ku hambanahambana ka swona but ngopfungopfu kwalaho ka ku ri ku na xiyenge xo karhi ni vula ku na magistrate ku na prosecutor ku na hina ti-lawyer a swi olove ku ri loko hi tshama hansi kumbe se loko khoto yi tshamini ivi ku langutisiwa masiku lama mhaka yi nga tengiwaku hi yona ivi hi kota ku hlangana u kuma ku ri mina se vhiki leri taka ni kona un'wana i kona loko hi ya ka n'hweti leyi taku a swi olovi ku va hinkwenu hi tikuma hi ku siku leri hi ta tshama hinkwenu hi kona ku fana case ya Malema ta swi vona ku na tiloyara timbirhi hala ku na prosecutor ku na magistrate lexi karhataka i ku a hi vi hi langutane na case yi ri yin'we kumbe yi ri yoxe hi va hi na ti-case tin'wani prosecutor i va na ti-case tin'wani magistrate i va a ri na ti-case tin'wana na yena leswi veka swi karhata kwalaho ka ku ri a ya ha ri hlangana ka siku leri hinkwenu hi va ku hi ri kona se sweswo swi nghenela swinene ka ku va ti-case ti hlwela kasi swi ndlisa ku yini loko sweswiwani mina ni mi thola ni kutana mi ta ni yimela swa langutiwa ku a mi ri na swin'wana kumbe magistrate a fanele ku loko u ve loyi a nga kona lava un'wana hina hi la ku tirha hi nge yimisiwi ku tirha hi mhaka ya ku loyi wo yi nga n'wi teka tanihi muyimeri wa nawu wa wehe a nga kumeki hi masiku lama xaxametiweke ya sweswo Bot Phethe loko ri ku a swo ndlisiwa sweswo a swi ta karhatanyana hi mhaka ku ri ku langutana na case yin'we a swi olovi hi mhaka a ni hi va hi ri ntirhweni loko hi kha hi tirha ha hakeriwa se loko Bot Phethe khale nga va ni herini ka liya yo sungula case kokwani Tindani va ta ka leyiwani a swi ta swi vula ku na mina a ni ta ka ni nga yi teki until liya Bot khalaka yi hela se a swi tirhisi swona laha Afrika-Dzonga loko mo ku mi laha mina ni khetile mi ni chuzini ni ta mi pfuna leswi swi nga swa nkoka i ku ka dayari ya mina siku leri n'wina mi lavaka ku ta ni ri kona na siku leri magistrate a ni lavaka ni va khoto ni kona na se a nga na matimba magistrate ya ku ri ni nga ni tholi kumani un'wana loyi a nga ta mi yimela ku ri ku vuswikoti a byi ringani loko mi ze mi ta ka mina ku va na lexi nga mi tisa ka mina
magistrate a nge mi hlongula ku yenana ka un'wana hi mhaka ku yini i timfanelo ta n'wina ku ri mi yimela hi muyimeri wihi a nga kwihi. a hi khale ngopfu lava sweswi ku nga xandla xa muavanyisinkulu kumbe munahlorinkulu deputy chief justice va ringanyete swin'wana swo yelana na ku fanele ku va na ku vulavurisana ka yin'wana ya milandzu kumbexana ni swi veki kahle mi ta ni pfuna a ku ri mhaka ya ku tala ka milandzu kumbe a ku ri mhaka ya ku hlwela ka ku tengiwa ka milandzu tikhoto. Tarani kahle vatimele va te yini vahlayanyana this justice mavula hi wihi. Deputy Chief Justice Dustin Mlambo a va te ku fanele ku ndliwa timhaka ta mediation loko ni nga hoxixi ka yin'wana ya milandzu se a ni ku swi sweswo hi mhaka ku loko sweswiwani no lava siku ntani ya ri kuma kumbexana ndzhaku ka malembe mambirhi kumbe manharhu ku va case ya mi enroliwa ka court sweswo swa kutani se xivutiso a ku ta va sweswo ku i mhaka ya ku tala ka milandzu kumbe i mhaka ya ku kayivela ka vatirhi leswi hetelaka swi vanga swiyimo swa muxaka lowu. Alright, se na mito i di-truth mara i president ala Gauteng ka nga itsenya kwala mara anyway la ka tatana Mlambo Boyphet a va langute ngopfu ti-case milandzu leyi nga kona especially loko hi languta court ya Gauteng ku nga Johannesburg na Pretoria a va swi vonini nga ku ti-case to tala ti nyikiwe masiku ene leti tin'we masiku a ka ha ri na masiku la kusuhani masiku ya koka ya kule ya kwala ka vo 2030 loko va tshama hansi va hlela va vona ku va kume ku ri leti tshamaka namuntlha kumbe mindzuku ka ti-high court letiwani mi kuma ku a ti yinele mahlweni va kombisa ku ri ti va ti teke ndhawu ka letiya ti nga yisiwa le ka 2030 ene ko tala loko va langutisa ku ri a ti yi mahlweni mhaka yini mi kuma ku ri loko ri case ni kha ni lwa na Boyphet hi fika hi twana na court hi settle amatshan'wini yi tengiwa ivi siku ri koma ku ri ku jaji kumbe magistrate a ti yimisele ku tshama siku hinkwaro se leswi endlaku yini swi va swi teke nkarhi ka letiya tin'wana ti nga yisiwa le kule se va kombisa ku ri fanele ku sungula ku tshama hansi loko ro mi kota ku mi ya twanana hi siku leri ku fanele ku tengiwa a mi faneke mi ti nyike nkarhi mi twananini mi nga ha ni karhatangi mi la court mi ni lavela siku ra namuntlha leri ri nga ta fika ri nga ha ni pfuni nchumu mhaku mi twananini se va phusha ngopfu ku ri a ku vulavurisaniwi swi tikomba na ku vulavurisaniwi ku loko se mhaka leyiwani hi sala hi mi nyika siku hi swi tiva ku leyi yi ta ya mahlweni ku ta tengiwa ene a hi nge vi hi tlange hi siku ti-jaji magistrate a ta swi kuma ku ri case a ya hi mahlweni n'we se mi twananini kumbe un'wana a nga ha yi mahlweni na case ta hi tisendi case leti ti va ku ti vupfini hi tlhelo ra ku ku vulavuriwini hi tlhelo ra ku ri fanele ku yiwa mahlweni se a ku nga ri mhaka ngopfu ya ku ri vayimeri va nawu kumbe yini i timhaka ta ku komisa swilo ku ri ku va na masiku mara sweswo ni ta vula Boyphet ku fana na Johannesburg na Pretoria swi kona ku ri ti-jaji a ti enough lero ta kayivela ku ri ku fanele ku ngeteriwa ti-jaji mara na loko ku fanele ku ngeteriwa ti-jaji mi kuma ku ri ti ta pfuna vapfuni like ti-secretaries na loko ti va na vapfuni va na secretary mi kuma ku ti hinkwavo so at the end of the day swi vuya swi ka timhaka ta vuyini milandzu leyi tele ngopfu tsamani ku mi tshama hansi mi vulavurisana hi tirhisa ti-case leti ku hi swi tiva ku ri ti ta ya mahlweni so hi lexi kokwana Mlambo a va zama ku xi tlhantlha kumbe ku xi hindzisa kwalaya ku ve ku hlwela lokuwani advocate na n'we tanihi vayimeri va nawu mapfamu ku tirhisa ku mi vuyerisa ku pfa ku va na swihehlo swa ku vayimeri va nawu va endla leswi va nge ri i maendlelo yo hlwerisa ti-delaying tactics a swi tele ngopfu khale ka khaleni lama a ha swi tirhisi kumbe a swa ha tali ngopfu ku hi vuyerisana loko hi swi tirhisa swi hi tirhisa ndhaku ti-delay tactics ko tala ku va ku ri n'wina mi mi byelaka ku ri swa kota ku case yi delay hi ndlela na leyiwani mara ku nga ri ku hi timhaka to ha delaya mara ku ri timhaka ta ku ri yini hi la ku ri nawu wu hela wu teka xivumbeko lexi wu fanele ku xi teka so a konga ngopfu ti-delay tactics yi nga kombisa ngopfungopfu ka timhaka ta vankulukumba Zuma case leyi sungula hi 90 something na namuntlha na ku yi nga se hela se loko yi languta na liyani a ni tivi ku mi ta sola
vuyimeri wa nawu kumbe nkulukumba Zulu but yin'wana ya ti-example leyi kombisaka ku ri ti-delay tactics hi nga ti vula hi nga ti pumba but ko tala ku va ku la ku fikeleriwa ku ri ku va na ku hetiseka ka nawu kumbe leswi hi swi vulaka justice masisa loko ri kokwani Zuma fanele va a jele eka swihoxo leswi ve nge a ni swi ndlangi kumbe loyi a lava ku ni tengisa a nga fanelanga ni tengisa loko mo swi languta hi tihlo rin'wana ma kuma ku ri va na reason ya ku va lava ku ndla sweswo kumbe va lava ku ti protect hi ndlela yo karhi ku ri va nga ti kumi va ya tshama andutini swi nga fanelanga so ku va ku ri na swikongomelo swo tala ngopfu tani sweswo ku ri vayimeri va nawu hi tiyimisela ku dileya tikheyisi ku mali yi ta nghena a swa ha tirhi sweswo ku ni le ku languteni nandzu lowu nga kona muntlha ku nga rindzeriwa judgment nandzu lowu ku nga rindzeriwa judgment wu sungule hi 2018 loko ni nga hoxisi namuntlha i 2025 a hi ku hlwela loko loko ma ha ri kwalano ni ta tsundzuka leya vakokwani Stenzi Moyiwa 2018 yona ya 2014 lero yona a yi se va na judgment leya namuntlha yi na judgment se loko hi kha hi languta hi fanisa hi ndlela leyi mi ta swi vona ku leyiwani compared ya va Stenzi Moyiwa yi hatlisile ene loko na ha nghena ka yona ni kombisa mhaka ya ku hlwela ku mi ta tsundzuka nandzu wu endleke hi 2018 ku ta sungula ku tenga hi 2021 so ka 4 years leyi hi nga ta yi vulavula a ku ri ku tengweni loko no sungula ka leswaku kumela sweswi mi ta tsundzuka lembe leri nga hela yi postpone ngopfu ka ku magistrate a nga pfukangi loko magistrate a nga pfukangi a yi nge yi mahlweni ene i xi va xikombiso xa kahle xa ku kombisa ku ri a hi vayimeri va nawu ko tala va endla ku ri ti-case ti loko magistrate a ka ni pfukangi a swi koteki case ta amahlweni yi boheka ku endla yini ku yi n'wi yimela hi mhaka ku a nga sungula na yona ene na wu ri na loko ri ku miri a humi swi vula ku ya sungurisa hansi se leswi nga endleka between 21 to 24 swi suriwa ku sungurisiwa kahle se i swin'wana swi langutisiwaka ene swi kumekiwa xo ku swa avoidiwa se leya ya malima leyiwani yi tikomba yi zaminyana ku hatlisa ti-postponement ti ve kona ku ve na ti-application ta ku magistrate a suki se ku va na swikhetsakhetsani sweswo mara hinkwaswo i mafambiselo ya xinawu lama laveka ku ma fanele ma va kona ku ri ku kambisiwa ku magistrate leyiwani a ngo to hi gweva swi nga fanelanga a suki so ndzi na ku ri yona application leyi nga tisiwa leyi nga nghenelerisaka ku hlwerisa hi nandzu lowani mara lowani wu hatlisini nyana loko hi languta leyi hi tivaka milawu a hetiseleni advocate ku za hi vutisa leswi a ku ri swoleswo swa ku ku na xivulavulelo xin'wana xi nge justice delayed justice denied se xivutiso ku ta va ku loko ku ri ku xivulwa hava lexi xi koho xi vula yini ka xifaniso lexi mi nga hi nyika xa ku minkarhi yin'wani i mbangu lowu hlwerisaka swilo ku nga ri mhaka ya ku swi hlwerisiwile swi vula xexo xa karhatanyana ene leswi ni nga vulaka swona ku ri xi ya hi ku i le ka tlhelo rini loko xi langutile hi ndlela yi ho xi languta for example ka case leya ya malima leyiwani i Afri Forum leyi nga tisa nawu a swi fani na liya ya ku ri ya va Stenzi Moyiwa hi nga ta ku ri ndyangu wa ka va Stenzi Moyiwa wu lava vululami byi hetiseka se ka leya malima leyiwani i mani a nga vulaku justice has been delayed for me mara ku ri malima yena kha a fambisa swilo hi ndlela leyi faneleke kumbe vayimeri va yena va fambe hi ndlela leyi va fanele va kotaka ha kona leswin'wani a swi nga ri mavokweni ya vona se ni kombisa ku ri ka case yo fana leyiwani ya ku luma malima a ni twisisi i mani a nga yimaka ku justice was delayed because yi fambini laha yi nga fanele ku famba ha kona so that's why ku swi ku ri mi swi vulavula mi yime ka tlhelo rihi loko hi languta leya ya Stenzi Moyiwa ndyangu wa ka Stenzi Moyiwa wu ta wu nga vula ku ri justice is been delayed but wu delay hi mani se sweswo na swona swa karhatanyana ku swi hlamuriwa because ku na ku hehliwa ka maphorisa ku na van'wani lava nge na va fanele va nghena a va nghenangi se i mani a ku delayeni
se swa karatanyana xivulu xexo but at the end of the day lexi nga vula ku xona about that loko fika court endla hi matimba hinkwawo ku fikelela ku ri case ya mahlweni swo ka swi nga koteki ku ri titayara ti hlangana swo ka swi nga koteki ku ri ku na lava vabyaka va fanele va nyikiwa nkarhi va hola ivi ku yiwa mahlweni but swilo swa zamiwa ku swi famba hi ndlela swi fika makumu ya na yithu hileswaku mahungu lama se a hi languteni ka yo judgment ke hi dyondziseni advocate ni sale timinete tinharhu la loko sweswiwani va fika va ku advocate hi ku vona nandzu hikokwalaho ka yini va ku kumbe va ku okay the judgment is reserved until yini ivi swi teka masiku ku va ta vuya va ta ni byela ku hi ku vona nandzu na swoho xigwebo xa loko va heta ku byela ku hi ku vona nandzu va tlhela va famba va vuya siku rin'wana va ku xigwebo xa xi fambisa leswi ku endleka yini ku endleka yini botete ku na vuhleri byikulu byi fanele byi endliwa a ngo to namuntlha i ku ri se i teka ku herini ku fana namuntlha mi ta swi vona ku ri ku na ku hlela ku mbhoni yi te yini yin'wana yi te yini leswi loko ka foyezi leyi loko case leyi kha yi tengiwa wun'wana a nga va a swi rivele se swi kahle ku ri loko a ta na judgment ya yena a swi teka kahle kusuka sungula a hlamusela ku ri ku humelele yini lexi a fanele ku xi endla i fanele a sungula a hlamusela ku humelele yini ivi a tisa vuhleri bya yena vuhleri lebyi bya yena lebyi na byona a fanele a va byi tshamela hansi loko a reserve judgment a byi hlela kahle ku fika la a nge hi mhaka leswi na leswi nga vuriwa rindzeni na mavonelo ya mina ya leswi na leswiwani xiboho lexi ni xi tekaka namuntlha i ku ni ku vona nandzu kumbe a ni ku voni nandzu ivi hi ya mahlweni loko ma ha ku hatelele hi 1 minute but loko a ku vone nandzu namuntlha a nge tekeli tenditenda a ku ri ni gweva 2 years ni gweva 5 years i fanele a mi nyika nkarhi wa ku hlamusela ku ri mi lava malembe mangani na ku hi mhaka yini sweswo swi vuriwa ti-mitigating na ti-aggravating status state xi tata xi ku ri loko i voniwe nandzu hi nandzu liwani ku na milawu ya 20 yi nga humelela la botete va ri kona va nga gweva 2 years why na helo a hi vonikeni 32 years so nkarhi walowo wa laveka ku ri jaji kumbe magistrate a tshama hansi a swi languta hi ndlela leyo ku ri a nga tikumi a ti na xigwebo lexo ka xi nga fanelangiki kumbe lexi nga ta vuriwa ku xi tlule mpimo se ku nyikaniwa minkarhi hi ndlela yaleyo ku tisiwa vumbhoni bya ku ri hikwalaho ka hi ka xigwebo xo karhi kumbe ka sentence yo karhi kumbe ka judgment yo karhi se i mafambiselo ya nawu yaleyo ya tirhaka hi vuhleri na loko se ku ta aperiwa botete swi va swi kota ku landzelerisa ku ri i hoxe kwini a nga hoxangi kwini naye a ti nyike nkarhi ni mi twela advocate vhele sweswo a phila vanhu va ta phila ku ze ku hayi a swi tiva yini a swi vulaka a swi durhi ne ku a phila na yini a swi durhi ku twa va ka ku a phiriwile kusuka la wusi ku na ti-process to tala kambe ni mi twela advocate kheseli swinene nkarhi inkomo advocate nkesa advocate Ntsako Terence Baloyi lava hi bula na vona mingisero Munghana na FM ka va hi nyika xifaniso xa hi laha milandzu yi nga hlwelaka ha koho kumbe swin'wana swa leswi nga va ku swivangelo swa ku hlwelaka nandzu hi ndlela yeleyo timhaka ta ku voniwa kumbe ku ka nga voniwi nandzu ka tatana Malema ka ha ya mahlweni le a East London va ha yi ku dyeni swakudya swo na nhlekani magistrate wa ha yi ku wa ha hlayela milandzu na leswi wu nga fambisa xiswona hi ndlela yeleyo kambe sweswi hi lava ku cinca gere hi va ka yini na ku bula na vavanuna ku xana swa olova kumbe a swi olovike ku loko i swi vona ku i le vuxakeni lebyi byi nga yisi ku helo i huma leswi landzelela mbulavulo wa wun'wani a nkosini kun'wana a nga hetelela kombisa timhaka ta ku ongeti vavanuna va chava ku vula ku swilo a swi le ku fambiseni swona leswi a ni hlekete ku swi ta fambisa swona se a hi buleni n'wina va xinuna loko hi vuya mahungweni ya misava ya awara ya 2 ku ya ta yimise ku yini andaka sweswo ta teka riqingho rero nhlekani nala sate ana kena stiva kwa mko leswi ngena mga ringeni no ringeta hi la bula mali nuna n'wamu va yingisela la ta vuti na va xinuna ku mirini makale ku xepi a pfukame so hlupikini a hi nga ko na so a hi koti ku vulavula hi swona se xivutiso ku ta va ku ka hi nga koti ku vulavula hi swona kumbe laha hi swi vulavula ko ka hi ndziwi ku na swivangelo ke kumbe hambi xa hi vulavula na kan'we na nda ku twa wena 080 0253 mi nga ka ritu 67411 ni ta va ni kha ni teka vulavula wa n'wina ni fa wona hi ndlela kota ku twa ku n'wangulo wa n'wina u ri ka male ko sungula hello ni nhlekani Entame Botsat minjani? Pokele papa minjani? Popile ndo wa xikalato kusuka Bush.
Inko. Me ku ya hi mavonelo loko uma swa vavanuna swi va swi kesa ku tshika hambi swi va swilo swi tika hi mhaka ku ri swin'wana kahle vanuna va na rirhandeni hi swilo swa ku tirhisa material ngopfu leswaku u ti byela swa ku ye u suka a va se a investe ngopfu ka relationship hambi se va se swi mikela va mu abuse ye u ti byela swa ku nga ku na luza ka swilo leswi nga swi endla wa ku ri ngapfu kumbe munhu loyi a rhandzaka na yehe swilo se mi va hi mhaka ya ku vuvekisi i vuvekisi bya yini lebyi loko va ka va ndani kasi va tsakisaka ni ya hambana ka un'wana u byela swa ku ye u va a vekisile nchumu un'wana na un'wana a endlaka loyi wa nsati u va leswaku wa endleni ku va se uma swa se mi tirha wa fileka hileswaku no mina va se ni suka se ni luze ngopfu ka swilo leswi nga suka ni swi endlile ni vula so hi swihi leswi munhu a fanaka luza loko a hi nge mina murhandziwa n'we ivi loko mi ri murhandziwa wa n'we mi ya Durban mi ya Seychelles mi ya Mauritius mi ya kwihi mi ya ka yindlu mi xava movha ivi se kumbe mi fanele mi hambana mi va muka mi chava ku mi ta mi lu i yini nga ta ku vheli kumbe mi la ku mi chava ku luza ka rito ra mehe a na leswi ni swi chavaka se ni vula swa ku van'wani swi ni teka ku va tshama and then mara loko mi ku van'wani mi fike njhani n'wina mi vone yini mi swi twe hi mani sweswo swa ku va endla sweswo loko ku ri ku hambi swi tivi a ni hlekeleli le ku swi voneni va koho swani hi koka yi nga vuli mavito ti vona ku humeleleni and then van'wani va koho va gcina humile va swi khuluma hi swi voneni swa ku swi va endleleleni bya endleka hi ku swi voneni na metro papa ni mi twini enkoto mina khensa 080002543 nakona ku eAfrica wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM hi xexo xiyimo va ka hina xiyimo xo tika swinene lexi hi nga langutana xona tanihi vaaki tanihi rixaka se xivutiso ku ta va ku loko hi ri ka xiyimo xa muxaka lowu hi ta huma njhani a hi buleni hi vavanuna hi dyondzisana hi lemukisana hi pfulana miehleketo i ncini xi nga va ku xi kha xi endla ku i swi vona ku laha ni le ka ngwenya nkelenge kumbe laha ni le majenjeni mara i nga koti kusuka a hi hambeni n'wana mingiseri loyi hleka Kalanga papa Mativa i pfukile na mina ba la konko Mativa inkomba swin'wana leswi swi endlaku hi nga humi ka yona mhaka leyi hina vavanuna xitsungula a hi rhandzana ma swi ku va hi nga rhandzani hi mhaka leyi loko se swi hina vavanuna hi ri ku hala a hi nge hi ri ku hala ku ti hungaseleni hi ri vavanuna hi titana le ka mhaka rivaleni va swo phela ku na mhaka vavanuna va rixaka ra ka hina a hi rhandzana a nge ni hlamuli swona matshan'wini ya ku hi kombisana ku bavo mhaka yi leyi a hi endleni swona naswona a swi eka sungula ka we Kubai kwala ka nsati luya a wu endla yini ene leswi swi nga hi pfuneki nchumu hina vavanuna a swi hi fika hina mara loko ho kota ku hi khomana ezinyandza yin'we vavanuna loko ni ri na problem siku rin'wana ni ze ni ya ni nge laha konkowa eRitavi ni fika ni ri na problem ni fike ni kuma vavanuna laha exipurasini laha ni ri na nkingha maswo se leswi va nga fika ni hlamula swo nyume na ku nyuma ni vavanuna va ni hlamula ku swi leswi na a hi ti dyondziseni ku hina vavanuna hi ti tiva ku hina va mani hi ta kota ku va kahle evuton'wini kambe Kubai ni lava ku mi nga si famba ni lava mi nga si famba ni na ku teka un'wana la mi nga si famba xivutiso xo sungula xi ri va xinuna hi nga va hi chava ku vula loko hi ri ndzeni ka khele leri ri nga ri ku hi nyikeni vutomi kumbe vurhongo leswi na mi vutisa swona i ku swa endleka sweswo swa ku n'wanuna a va ri ndzeni ka khele kambe a nga vulavuli hi rona swa endleka sweswo swa endleka ene swi hi chavisaku hi mhaka ku loko hi ku ha ringeta ku hi phufula swin'wana hina vavanuna hina ku nyadzana a hi
a hi ti twisisi ku hina vavanuna na to timhaka na mina phela ni fika ndzi byela va Patrick ku ra mina ni na nkingha le kaya le Patrick a ku hi Khubani mara u nga za ku karata hi mhaka ya simple so ku ve hele yini karata masivo hi yo mhaka hele ene loko a ho kota ku hina vavanuna loko se swi mi fika ni ku ba khala ngopfu khala le kaya le na nkingha ya leyi na leyi na n'wina mi byeka no loko ku ri so ba Khubani why u nga ringeti ku endla leswi na leswi ni va mi ri ku phifuleni hi nkarhi wolowo mara loko ni fika ni mi byela swin'wana mi ku wa penga we so ku vula ku wa penga ka xiyanimoya hi mhaka leyi that's why ni ku hina vavanuna to hi nge humesi swilo ku hina hi nga ti yeli ku kunene hi vavanuna ti ta hi mhaka ku swi tele leswi hi hlangana na swona evuton'wini swi tele ene hi fanekele hi ya phufulela mani n'wanuna wun'wana ene yini a faneke a ni pfuna n'wanuna wun'wana mara loko ni fika ni mi byela mi ni hleka swi vula ku ri a ni swi tivi se manje ya ku ni sungula kwihi ni mi twi hi marito man'wani veri ha hlekana hi xihina Khubani a hi tweni ni van'wani 0860002543 xivutiso ku ta va ku loko ku ve impela ha hlekana hi xihina swi vula ku hi fanele hi cinca ke ku cinca yini swi cinca ku a ha byelani hi xihina kumbe ku cinca ku a ha hlekani kahle xiphiqo xi le kwihi a hi amukeleni n'wana mingiselelo ni hlekani aye Khalanga Mfukile hi pfukele hi ta pfuka hi ku yini hi ngovo hi ta pfuka hi ku yini Khalanga leswi nga hi humelela tanihi tiko ra tiyani swi le ku hi vavini swinene mara mi nge horisanyana ni wisanyana mabibi ya mbilu hi ku dlamba ya le ku hlupheka ka vavanuna Khalanga vavanuna va le hluphekini ene ku hlupheka ka vona a va swi koti ku swi humesela ehandle minkarhi yo tala hikuva vavanuna vo tala va na history ya ku va va tshame va share information na ku xaniseka ka vona va tlhela va swi twa ka vanhu lava a va fane va nga swi twangi u share na munghana u share na colleague i share na munhu un'wana na un'wana loyi i hleketaku ingaku u ta sympathize na wena a ku pfuna loko hambi wo n'wi foyinela kunene loko a heta ku dropa phone va ku a wu bula na mani ni bula na leri sambu ro tsandza nsati leri dlamba ma hi vona a ri le ku rileni ma ri tshama ri kha ri rila then i ya swi twa I'm just giving an example vavanuna va share na vatswari va vona na ti-families ta vona leti ti expectaku ku n'wanuna a nga fanelangi a va na ti-problem leti n'wi tsandzaku hi laha mi twaku ku huma marito ya ku tiya i va n'wanuna a kha twa ku vava n'wanuna tiya i va n'wanuna mani swilo leswiwani we nhloko ya muti ma ene munhu i tile ta ku aku i le kombeleka ku pfuniwa se vavanuna a va ha swi tivi Khalanga ku va tsutsumela kwihi vavanuna vo tala namuntlha va na ti-depression vavanuna vo tala namuntlha va le ku gumeka tiphilisi hi mavabyi lama nga caustiwa hi ti-families ta vona kumbe vanhu lava hleketa nga ku va va rhandza ene va kha va expecta ku va va na xihleko xa ndlala vavanuna va hanya ku fana vanhu lava tirhaka bangini hambi na problem va ri vutlhente yi ta smile hamba ku rheketela smile va endla sweswo just ku protecta vununa bya yena mara ti-problem ti tele ngopfu Khalanga leti vavanuna va hlanganaka na tona hambi ku ya ka men's clinic i ya vulavula hi tona loko i vuya kaya i hlangana the very same problem leyi vanhu va hleketaka ku men's clinic men's conference men's conference sorry Khalanga ni vula ka men's conference ku loko vavanuna va suka va ya ka men's conference va fika va vulavula hinkwaswo va pfunana hinkwaswo loko i vuya i hlangana na the very same problem leyi i nga yi sukela akaya lava vavanuna va tshimbiteriwaku hi marito lava vavanuna va byeriwaku swo tala ku na vavanuna vo tala Khalanga lava byeriwaku ku a wun'wana na wa nchumu na vana lava nga kona laha a hi va wena a nga ha swi tivela ku n'wana ni ta kwihi hi nkarhi i ri na 65 years kwala mi nga koka ku
vavanuna va le ku byeriweni leswi va le ku ndleni leswi na hinkwaswo sweswiya ivi n'wina mi hetisela mi ku a wa ha swi tivi ku ta ya kwihi kambe ke a hi languteni ka ku kahle a swi olovi ke ku hambana na maxangu lama loko i ze hi ma vona i le maxangweni loko se i hume na pension i tirhisa na ti-pensions ta wena kwalano a wa ha ri na nchumu i hambani ya kwihi hi kwihi laha faneleke ya kona a wa ha ri nchumu wa ha pfuni nchumu kalanga swo ti dya ku tlela wa ha ri nchumu i ya kwini se loko nga se huma pension ke loko wo hlangana na ti-problem u ri ka early 30s and 40s is better wa mova i nga ha tlhe i sungula family yintshwa vutomi byi ya mahlweni phela ku hlupheka na vakhalabye lava nga na ma-70 years that's why mi twa hinkwavo vakhalabye va ku hanyani mi ta vona a va vula sweswo ku hanya i ta vona se swi vula ku loko ku ve ni mi twa kahle n'wihi miri loko wa ha ri ka malembe yo i nga kota ku ti tirhela ku ya amahlweni loko i swi vona ku la ni le ka ngwenyankelenge se loko ku ri ku wa swi tiva ku hi nga kota ku huma ya ti tirhela ku nga va ku ri yini lexi nga ri ku hi tsandziseni kumbe swi tsandzisaka ku vanhu lava va huma hi swi koho swiviko swa ku van'wana a va swi koti ku huma va xaniseka swi ze swi ya va ka xiyimo xo chavisa ku ve a va ta kota ku huma va ya sungula ku nga va ku ri na ku chava ka yini ke handle ka lava va nga hela ku nga vakhalabya na vakhegula hi ndlela yaleyo vavanuna xo sungula va chava ngopfu ku hlekiwa khalanga because loko i huma ka marriage i tekiwa ku ri munhu loyi a nga tsandzeka ku manager marriage leswaku i tsande hi muti that is the first thing lexi vavanuna va chavaka xona xa vumbirhi ka ti-families to tala ngopfu vavanuna va invest with their last cent then ku huma ka vona swi va swi ri swa ku ri ni huma ni siya mali ya mina ni siya ti-property ta mina ni siya ti-1 2 3 that's why ku va na reluctant yaleyo swi va tika ka vona ku ri va nga va huma the way society yi languta ku vavanuna hi kona yi languta n'wanuna lowu a faneleke a pfumala ti-problem i hleka na hi lava i nga beburiwa na vona lava nga mame va siyela va ku i tsande hi nsati se wo omelela with all the problems that you are meeting i omelela for the sake ya ku una family not ku ri you are happy hi leswi vavanuna vo tala va hlanganaka na swona ende vavanuna va va na problem ya ku loko va sungule family va fila entitlement ya ku ya lowu wa mina lowani ni n'wi rhandzile until death do us apart se ku kondza hi hambanisa hi rifu se loko rifu ri nge se fika ku fanele ku va na xin'wana xi mi hambanisaka vavanuna swi va swi ri ku va tikeleni khalanga mara as I'm saying swi olova ngopfu for n'wansati ku huma ka relationship a sungula swintshwa sungula na muti wuntshwa mara n'wanuna i languta that's why muvutana vanhu vo tala va ta ku byela ku hina hi tshame ka marriage for the sake of the kids vavanuna va rhandza vana va vona ku fika loko they are not even ready to leave the marriage hi mhaka vana va vona the way va rhandzaku hi kona ene swilo sweswo a swi tekeriwi nhlokweni vavanuna vo tala va le ku hakele ka tibond na timovha loko ku xota laha kaya loko n'wansati a vuyanyana xixevo i ta yimbelela risimu leri ra ku va dya mina hikuva a wu vuye na tincondo n'wanuna i na problem i na xitirese mani n'wanuna a nga ha koti na nchumu vavanuna va le ku hluphekeni a hi pfuneni vavanuna ene va swi lava ku pfuniwa mara va swi tiva ku ta pfune mani nametweni bangi khalanga muyiseri hi loyi i vurile muyingiseri wa mehe kwalanga ko i ri vavanuna va swi lava ku pfuniwa a va swi koti ku huma kambe a va swi tivi ku va ta pfuna hi mani a hi pfunaneni kambe hi sungula hi hundza hi laha sweswo miyingiseri wa munghana Lona FM akombandlela na n'wana ku eAfrika wa vulavula eka waxela wona 2 kusuka studio 1 hi le Masingita Mall again a hi kuti miyingiseri wa mehe we mi ri yini hi lexi xiyimo xo tika swinene lexi ve ri vavanuna va swi lava ku pfuniwa kambe va swi tivi na ku va ta pfuniwa kwihi xana loko ri ku ntiyiso hi endla yini hi mhaka yeleyo ke a hi amukeleni n'wana miyingiseri loyi hlekani khalanga ya luma leyi ya luma mara yo xakana la joni he khalanga mu ni veka leswi ku na ku langutela etikweni loko ni ku atikweni ni vula ku ka hina vanhu la hi hanyaku kona ka ku langutela ka ku loko i ri n'wanuna i te tani loko no teka xikombiso xa mina ivi va languta sweswi va ku vonisisaka swona vanhu va ku phela ro va tani ri hana nsati ni kuma ku ni ringetile malembe lamo tala i za i ya vitaniwa Johnny Walker
ivi loko hlangana na xiyimo xexo i suka i ya ka lava va counseling la ni vulavula hi ku angarhela loko u fika la ka lava va counseling va fika va ku nyika sofa ri ringana rona mutini wa wena va ku mi vulavurile na a swi talangi i fika a ni nyike xikombiso lexi nga ni humelela kambe ka leswi ni nga swi vona ngopfungopfu na kwala mutini wa ka hina va ku wa mi nga vulavuli swilo leswi hela na hileswaku ko tala i fika i byeriwa leswi i lavaka ku twa swona ku tlula ku ta na switshunxo swikombiso swo hanya hi lexi loko ko va na ntlimbo a ri rhandwini kumbe ka vanhu vambirhi hambi va tekanile mara a hi tekeni rirhandzu ra mampela kumbe ku hlangana ka vanhu lavambirhi ku tiya na media yi promota ku loko n'wanuna a ri na swo le mandleni i to kukuta vo to ku landzelela mara hi tshika ku languta ku i ncini lexi xi endlaku ku loko se hi ta ka lava nge viri wo investa a hi dyondzangi kumbe a hi le ku dyondzisiweni ku loko i rhandzana na munhu a wona va na xibangana kumbe ku le ka vuvekisi ene loko swi ku tsanga se hi vulavula a hi nge hi teka vanhu lava nge le ka lava va swiyimo swa le henhla kumbe hi teka xiyimo xo fana na Ike Ngobeni ku ri hayi sweswo a nga ta nghena moyeni hi langutela ku i munhu loyi a nga ta va a tsakeli hi rivala ku i munhu before a ya tshama endzhaku ka microphone a phyaphyara ka munghana lonene se hi teka swilo leswiya hi ndla ingaku loko ni tsini vulavula na ndzisana ya mina u kona un'wanyana wa nitwa sweswi hi ki hi vulavula a ku wa ta loko i ri na n'wansati i ta fika i tsala hansi ku no xava leswi na leswi na leswi na leswi endzhaku ka 3 months i kuma ku a swa ha landzeleriwi leswi ni ta swi vurisa leswi swi nga xiswona loko hina ndoyi na mina ni le ka swona sweswo hileswaku hi fanele hi byelana leswi na loko un'wanyana ivi loko un'wanyana a swi vona ku kasi swilo leswo va tano ku na swilo leswi taku na hi ntumbuluko ku ri va ka manani loko va endla leswi i ta kuma ku na mhani wa wena a va endla tata wa wena sweswo lexi xi nga wrong i ku va hi la ku cinca misava leyi hi endli nga ku yi basile leriya rono ku hava swiphiqo la misaveni swi kona talanga ene ku ko tala hi vulavulela ku va right rather than hi vulavulela leswi mhaka yi nga yi swona le ku languteni ku xiyimo loko xi titani hi ku ntungu lowu si wu le ku chaviseni minkarhi ya ku tala a ku biwa bembela ra ku vaxisati hi vo va nga khombyeni kasi na vaxinuna vo va khombyeni vo va nga ri ku vulavuleni kambe bona va le khombyeni na vo ku tlula mpimo se hi swi endlisa ku yini Khalanga ni tshame ni ya a News Cafe yin'wanyana kwala a Mayadala ni fika ni tshama ku ta kulukumba un'wana a nga ni tivi mata a fika ni byela timhaka to tika a ku sweswi ni nga tshama laha a no tala hi ku ni na ku tshama ni ka hisa lomu ni ta ku hi kona a nga ni tivi loko a hlamusela se ni nga nyika xikombiso xa ku loko i ya ta lava u va tivaka va ta rhanga va ku jaja ku loyi i tekile xinjinjiritani a ri hana nsati a ko nghena loyi a huma mara hi nga languti xivangelo loko ni ri na n'wana wa jami loko a ta ka mina a pfa ku papa makoti wa n'wina wo endla leswi na leswi na leswi ko tala ku ta mihleketi ya ku n'wana wa mina i fane a aka ni tshika ku languta ku i khomi yini mara hi fane hi fika makumu a hi swi extendeni ku no loko se swi fika makumu no byela ku n'wana a nga na huma loko ku na swin'wana movha i la ku no ya mahlweni ku hakela installment a nge ho teka xikombiso xa ku no na mina mi kuma ku i zero mara ku na laha loko swi fanerile lexi nga biha i ku sukela xiyimo lexi munhu a nga ta tlha a ngumela a tlhelela ka n'wansati yaloyi a nga ta n'wi abuse mara loko se mi ri sekile ku ri swilo leswi se swi fike makumu se kwalaho ku langutiwa leswi venge i exit strategy problem a hi vulavuli ntiyiso kalaka kwala ka ku loko ku nga vulavuriwi ntiyiso na lava ku pfunaka va ku pfuna ku ya hi mavunwa lama nge le ku ya vuleni se swi nga tirhi hi swo sweswo ni heta kwala khalanga mete loko va kha va vulavula va ku tani ni va ni tsundzuxa matshwabe muta a vulavula hi swona swa ku i ti ta ku sivara wa ku hlupha se i ye ku n'wi pfuxeleni se sweswo swo ngungumela 0860002543 nakona ku eAfrica wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM hlekani nhlekani mpfukeni botpet epfukele nga vona bote hayi kona xikhulu ya di botpet botpet lexi ni la ku vulaka xona special la ka vavanuna ku va ku ani vavanuna va chava ku vulavula ntiyiso va chava ku humela rivaleni va vulavula ti-problem ta vona se vavanuna vo tala hi swo hi lavaka ku tiva swo swetse ku ri se swi tumbuluki ve ri vavanuna va chava ku vulavula na hi mi chava
va chaku ku na vana va le kumeliweni ka vana and then va kumeliwa vana and vana lava va vona mara munhu especially vavasati why a nga miyeli n'wansati a miyeli a ni tshiki ni hlayisa vanhu mara a nga ni byeli a nga byeli n'wanuna ni ka exemplar a ni swi wiseli for me mara a vuli munhu ku a nga vuli n'wana loyi wa wena i swin'wana leswi swi khosaka madzolonga botet ma swi vona challenge leyi nga kona i ku vavasati lava ni kumela vana va 5 at the end of the day loko se hi tlachana i kume munhu un'wana ivi i rhandza yena wena ta ni byela ku vana a hi va mina ene hina van'wana non ka xikombiso ani hina n'wana mi nga hanyiki xikombiso ku hankarhi mi nga hanyiki xikombiso ku hankarhi xivutiso xi lexi hi nge le ku xi vutiseni namuntlha xi ri hikokwalaho ka yini vavanuna hi nga vuli leswi swi hi dyaka hi laha hi nga kona namuntlha ha swi tiva ku leswi hi dya kambe a hi vuli ha hlekiwa botet ha hlekiwa hina vavanuna hina tiprobleme hi famba hi kumeliwa vana mi hlekiwa hi mani hambi u ya ka social worker ka miyexe ku na social worker ka mikhavhele ku na social worker va hleka no nyika xikombiso ku na maphorisa mi nga nyiki xikombiso ni ri ni byeleni ku mi hleka hi mani a ni n'wina mi ri vanhu va hlekiwa va hleka hi mani a ni vula ku like bothead moni nga a ni la ku nghena ka a ni la ku teselela swi vula ku mo hemba swi vula ku mo hleketelela n'wina va hleka hi mani hi la kota ku ololoxa xiphiqo lexi va hleka hi mani bothead mo ti kombisa ku ni nga dyi nkarhi ne mi ta kuma ka family ya mina a ni hime edihlun'wana ni na family ya mina lava byela ku na 1 2 3 vo to fika lava ho edhawu n'wana no ni ka xikombiso so what about ya xiporisi what about ya kun'wana mara lexi ni lava ku kombisa xo botete ku a chava ku vulavula hi mhaka ku a hlekiwa ka swilo ene xin'wana xa ku hetelela nemetwe na ha ri hankarhi vutomi na ha ri hankarhi ra hi gimeteni kwalani ku ma ha jikajika kwalaho ka ku xikombiso ma ha jika a mi le ku ni byeleni ku mi hleke mani se loko mi nga swi vula ku mi hleke va mani a hi nge swi koti ku kuma xintshunxo hi ta xi kuma ku xintshunxo hi ku mo hembela na mi ku va ta mi hleka ma ni tshembi ku loko no ya ka ridgewell sweswiwani fikana ku heyi na xiphiqo hi ridgewell i phorisa ridgewell na xiphiqo hi ridgewell na xiphiqo lexi na lexi na lexi na lexi a nga hundzuluka a ni hleka a ni tshembi se loko a ma ni byela ku hleka va mani a hi ta kota ku ya lava ku hikokwalaho ka yini va kha va hleka vanhu lava lava ku pfuniwa kambe hambi swi ri tani nongonoko hi ta ku gimeta kwala khensini swinene n'wami hi lombe ndleve nongonoko lowu a humelerisiwe hi ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pat Mathebula a hi hlanganeni na nongonoko lowu nakambe mundzuku handle ka sweswo nongonoko dzumba na mina wa landzela na Ike Ngoveni endzhaku ka loko mi kume mahungu ya misava na bongi n'wamungwana timaleke mana nhlekani lowune nani tata Eloise Richard, Playfontein, Musina, kuyafika eBaytree. Hina wena hi 91.9 FM. Munghana lonene FM, Makumbandlela. Mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe, a ya vuyameli etlhelo ro karhi. Mahungu na vongi n'wamungwana timaluleke.